Yesus Kristo ita. Nau hani pakai ni ai ku kawas nika na tsai ita aci Kristo to ipa lemer itanan to i kakak lai yanan masa manai nu atingu sapa kalemer ayaw no nika sangat no hakar mahala toko kawas pilih di tanan tu sapala saya kita tanan aci Kristo apa lano ninglang tak makulas kita tu awayai ku tak tolong ningla lalau ita maulah ku kawas di tanan saka paka ayaw ningla iji Yesus Kristoan ku ipala wawa di tanan unisa halakat dan ningla unini tu sakali bahak ningla upapahmakan kita ku kawas tu nika kasamaan no sini ada ningla nawani paratang sa jingla bafli i tanan tu kaulahan ningla wawa bagai ni nika patai ni Kristo ko saka katal atau saka kekon no lalau ita watah ko ni ka kasamaan no ni sini akak no kawas di tanah pakai ni no kawas di talulungai tanger atau panah kuni para haji tu nufalucoan dinglang pahabinang di tanan tu paka kumulai lala kecian dinglang ni Kristo bisa halakat dinglang saot asmat malah otot ku dumiah itiah bila haji ku kawas tunini bisa halakat dinglang mipa nasai iji Kristo antu ika ayan atau dihakalan maan nai misangat ninglang saka mato ni pali ayaw no kawas yo misangat jinglang tu hakar tu mimpi pilih di tanan pala finalan ninglang pakai ni nika nasai kita saya kita Kristo saya kita Kristo madodok no masa maanai ademak tu na falucoan no kawas ulasaka kami sahayawai si faluco si Kristo an papahamak tu nika kasamanay no kawas mula
malah pinawalan no kawas matingil to namu ko sungit solinay suar uyang sapa ulit tamuanan ngayay satu saka pasolin kamu ci Kristo o matupaan to no kawas kamu unano nisa wadan no kawas pansalay atingo ko sabi tupa ninglang tamuanan tu malo ninglang unini pansalay atingo ko kaci bilangan kita tu ikaku pamalayak itaku nano ni sualan kawas sa pafli pinawalan nila o lumiak to o lumasa to kaci bilangan kita o nini tunika o mamisu ngira to kawas ni tertentu pinawalan nila kunila ulasaka hamakan kita ko nika tahlang manay no kawas isa amen hayo iyan lumusin kita ha 让神的荣耀得着称赞，让神的荣耀得着称赞。还第二当牧师。Salikakama pulau pingan, hai alil lapakan kami cumut kita sekatusan Efeso supaya ini kosong kita nak akan dipahami kita paktir pasal kata yang dapat ama paktir mengenai ras mereka. Hai malat satu inacila hai kunian alipai kita ku sa nadaman minta saling pulau Efeso sakat sesat Jepang tinggi sakat sesat dengan sesat yang sifat kusapau atau syir. Dari rumah pian permission rata militai ko alumanay sa dekat sengan. Mateo usulin na sila pilipayan telah adihai ko nanaman minta kusuar dapang sa dekat yo anu zitsai pak ini kosong kita nan minalam kita hawi aratak sai kalah ci sami si selika ku wilayah nemita sai kalah ci no iro mahagusul hakya adi hai ku asal solen dasar kaka upausan usual berarti utara kim utara naya tafong ko suang dapang sajaka limla tumita sajaka datusa cikoseng pemi ampai tu cicai cifang pa ini kita lihat sadaka那cicai datusa 就是同一个经文讲两次的意思，什么不漏是这个。那有大陆嘛，民族该kita hawi hanen tu ko pi kulalo benda am asyik am nanam tu sol dapang ta mafana kita masamaan pa ini nu tapa masamaan pa sipana dia cerita masamaan pi nyangi palocok nu fangza adingo kita na ka sedeka
na tusa-tusahan ni oseng apa ini kita nanta mahapina tu kita mafanak maag pa ini nula pang kita nan. Sa nama plong pati usoy na sela cipulo mi pilihan utapang amara tarugos di yes kito sira talaso juwa mitsuyak to talamanay sual dapang ito kita kisarikaka yung sakatusa maharap sakatusa at talakal mitalyo patenak ci pulo hawi ato sakat kinatulo taira ci pulo tini Efeso anyaro patirang Tokyo kay sarikaka ta ikul ini amut amyat sana hawi marufu ci pulo ini piparufuan di Roma sedeka maharatong dia uni akyo kay tulo amyat sa cingra mi kred to sarikaka akyo kay maharatong pulo hawi mahanay matindi sedeka mitiri ci pulo ini piparufuan ini Efeso hadanay anini maasip na sarikaka. Sa mga pulong yo mi asip bila tu ami ayaw kita mi asip tu pripaya tu Efeso hawi hakno sa mga pulong yo mi asip bila tu ni afanza azudat mitirida ni polo pakali tu fanza hatu mo ngiangi makadong ko folosong ni polo matiri mitiri jika tu ni Efeso na azudat fanza azudat hawi mahana hatya yo mi asip kita tu na Efeso mi asip kita tu atili mi asip kita tu afang zala azudat hawi mahalin ke falson da ama ruk amalalo ci hau mi asip kita hawi mahalin da cipuluan hau amala cipuluan ira ku fang za adengwa amisumo I falson nira ta irakia mafana haya mahaan gusto Yesus amafana sarigaka amikansya ayaw luwama hindi kakarayan. Sebab pulong nanay mahaan bila sa cipuloan. Nanay umaasit umita kunyan afang sa asodan hawi ira tu kya malupitsay batumusay asbafri udapan kita na yung mahal kita ambil asip hawira mapafri malayak di mereka karamana ya kecil asingko kita nang salikaka temalahat aku singko namita lumwa tu kita salikama pulong kecil kita ayaw no alumanay bisa kecil pasipana paratuah tu fangsalay suan dapang ta ira tu kecil minta maanim da mi kwan tu kiukay sanay sa likang mapulong. So nika anito pakan itu ni sa harakal yung pa ini nanay mapala kita yung mi asip kita tu fanda so halin labi hakalong kaya follow sa kita amit tu pasipan na nutapan kita sa likaka. Yung mapala kita saat sa pi asip saat sa mitengge amilayak mitengge tu sual pa ini ay kita nanay hanalumita lumuat kami lemat tuwi malayapay pasolinan lumita asol tapang saling mapulo pati usual ini isa kasiwa atau sir ni Efeso hal sa tira si pulo kita nang saling kakak good nipilahci to na palusuan nira pahapinang ititaanan to pagka gemutay lalahcian ni Kristo misah halakaan nira atmak saan nalahanan na sa likakaan milahci to misah halakaan dapang ini urip lumita usual dapang sa likang mapulo. Matian di sini Yakub sekacat saya asefam tu saploy kutusa tanggal 1 saploy 5. Na yu miletsaci Yakub mi fui mi mahan. Ini ke fui 叫做什么？
阿妹怎么讲复议讲？没发生了，没出个看。Mitsukar ci Yakob soal ni polo sari kakak itu ni Yakob sakat cecai atufang tu saplo ira tusa kami satu saplo ira kulima atusia soal saan yo pastor ni kita to si Yesus Kristus an hai hana numita aminana mi sai tu soal nutapang temafana kita tu nafalo so nutapang sari kakak ta malau mafana ai to aminanam batia usai mitirita itu asito saan misalnya aminanam masama apa sifana kusiesi hai hana lebih ami ilalahci amisa icer aminanam saat sesam yang haratan sarigaka batia usul syekame alulana hamda usul syekhawi sai kafana kita sarigaka batia wawa nana sanjirahawi sahai kapala nairo ichai tani saan nairo al masakatu sancha wa mafukito anu uchari hana na pilapina na tu sa kambai kira uchari sa safa wa ha ira bukan miso pafe ira bukan miso tazo kisah apa atau tak kalah misalnya apa ira seselama misa awak pafe apa tu 6块 bila tu 11块 tu kira tu sangat kamai sama saan atau al sai bahan mafukir salikaka bahaan cipul apa sipana kita na bahaan usuan Yakob salikaka ini sekat saya ajafang tusa pula ira kutusa kan sa tusa pula ira kulima haja itira aka kau pitengil ajat itu soal kau milah ciai kamu tu nitengilan namo aswal anu cai hahanen namo bisa fana ai kamu tu tirang namo nau hani uca ai pilahci utam tau do nitengilan ningra aswal matia mi talimu ai tu facu no pising no tirang milias cingra ngai pi talimuan na mineneng to pising rai tangsur saa mapawan cingra kunika masamaan ko pising ningra ikaw lirap o misuringa ay atam tao mi nengneng mi asip to mitirita mi tatalay to tamtao suringa ay arikas saay kapawan cingra mararis cingra gaharatan ta lahcian ningra ko ni nengnengan ningra Matinya tahu mama palaman no kawas ko polo no demak ningra saan. Sering mapoliti mahapinang Yakob mitsukar tu soal ni polo salikaka. Anu tengah superit handa asyik tu soal dapang salikaka. Nikawra pas superit muda hawit tangsur amapawan salikaka. Betul man. Percaya tidak percaya tangzau kami anu ini ifasoto atau iralanto. Jadi bila tu kita tu kena ibatin aja. Hai saya ho, siapa lagi? Yo lihat saja militer kita cira membawa tuan. Mahalan jangan saat. Mungkin siapa macam cuci air kita. Tangsur amat pawan. Anu saat hapinak ni kita ajar dia 21分31秒上会saya layak minta salikaka kang su ama bawa bagus suami Yakob kita salikaka yumelah ci ai pia suan maka hawi betia sebab ini memang kita menan ini ifalon so ini haratan misalnya yang haratan hawa pada badai kuni atam daw saan pada saat ini oleh sakacicay atsefang gyame oleh sakacicay atsefang so sa itira
Yung isa sa liyaway, ang haratan, masama ang gusto lapang, itini orip, sanay atam daw ay umalamatay, puraan, saan? Kaka, mahal gusto ni Paulo sa kaka, mahal gusto ni Yakob. So yung pulong, miliyaw sa tsukasang militsay kita na, matiyak uswa inatsela, masama ang nangyamit saan hakya, yung miawas, yung sumot ko niya, faaluhay ang ihsanay, masama na yung atam daw ako. Mahal ka so inatsira, kita na. Yung mahal ko haratun na sa rin mga pulong gabi, itiray ang mapara kita, maanan na apat sakat, apahamat to, taramanay, ang agan luta pa. Sadaga, yung mahal gusto tayo ang ihsaan, ayaw niya, kahargan niya ang ihsaan hali, iraatsa niya, biharaka, lumita, tu faaluhay ang ihsaan kaya mahal ko sa iyo kasi inatsela katarangay ang ihsaan ano sa ayat kahaan gilagya kiamin aratak suklito malahjil may nakudamak ikaw masamisi awag palalan para ayaw dapang kita na mati umafawfaway kaya palon sa lumita sa ay sa kakatun sa sa 50 miliyaw sa siyasang paini kita nahan upapipalani itakwanan ko niya itsay sa ka masamaan hakya isa kong naay kuni ang saan ano mo ita ayong dabang yumalayap iting kakarayan malikulon ko taramanay asinakit nirahawi maanong daang dama sa 50 unian atulun, unian apikatun falso ng tahawi. Utaraman na apikatun yung anda pang salikaka. Utsahado, misa halipalalay kita na salikaka. Ano sa ay kita pasalaliyaw kami haratan. Usipon salikaka ang anda pang. Sadaka, sige mapulong. Nangay, hana numita yung anda pang miharatan siya osang sarang itakwanan tumilitsay. Osangaw, diwatsunaw, misaraliyaw giso pasifan na nanay mapalal follow sa no sarikaka nanay ami paisa giso sa sarikaka mapolong hay mahalin giso hakya. Uswal atsa sa ano ini uswal atsa sa inuyos hawdi. Ila kumaano misul haksaw. Ukiso, upakimatay, utaramanay, utaya lumiso. Ano ba sa sa kiso paini hawi? Murarod ko mintangilay milayapay. Mafukit sa kiso ko patusukan no orib ningra. Aradat atalatso at kulala. Rumah sa to hawi. Tu pribadi isu ayaw mako, ayaw lumanay asal ka. Yung sa ay kahain apilahsi itu tutusan na hindi nunguyo nung apa nung iso hawi. Ira kumaan nung iso. Sa itia kaya pitulon no fawad sa mga sa ligaga ayaw na pa. Sa kumapulong bila sa kita kaharatang. Paini ay sa dapang hawi ditang siya mahagharatan ikaw lira umilapay kita to hati ni alafin to misaan to falafalatan paratan ikakaha to kupi yung malayak nila kusol da banghahanan na amin to sanggaka amin sama tachi malahci kumilayapan ta sayaka tachi pots patengilay ni ta sayaka. Yung sa ay pakhan paharatun dahawi kumapulong soal sa Yakob kita nan umpat sa paay Quran sa mga hay saan sa kumapulong mana bem tema mutiaw sa katusa pa ini sa kita nan nana amafuna kita amit samol tupi halaka tutapan itu ni orib dibeta
itini parut rumah numita atau itini kiukai numita atau ini katayalan numita sarikaka uya sama ikan sangi senci pada kapal. Betul suai ini sekamu tep aktu share bagi visu sakatu hansa itira sarikaka ano marao to ko rumiat itia milahci pukawas tunini bisa halakaan ningra di palacitsai i Kristoan to i karayanai atau yahkalai maamaan isangaan nunira saan sarikaka solehin to sarika mapulong tusas pa ini ipulo kita dapat sekedar punya ahli sakamucap atau share sarikaka saka cecai umbaan nanai beliau sa kita makakapit tu tabang sarikaka yo beliau kita makakapit masungila bukan ke minta atau tabang hau kawas minta hau itira kita mafana ami haratan saat sama mafana mi haratan wilayah kesuang tabang sarikaka mafana kita ipalusiam to wilayah pan kita sakatu sa hau ini sakamukdab pa ini pabipala ni polo kita na hawi saat sa mafana kita misanga misasungila to halaka to kawa to tapang kita nanay mafana kita sungila misasungila to tunutan kawan kangke sarikaka ano tatiirah kukuansin da macam-macam al-upar utihay lumita wa lumita uwida lumita ufia lumita usalika lumita hawi mapulong masamalay na abat ni atam tao salika ka tajwa tu mahal tu awal kuat saya salika ka pati ira kusay kapot ni asam dia hawi tini singakuin tirit ho kapot ni asam ufuksie tu imat ini itu yang jadi pisulan hawi wat ya kau dia anding ra mufrak tu makusitai hau isitai kami bifalahan tu falahan ya kusta atau laringko atau nikutai atau ya syatsen nira atau pansu nira patsamol hanira mimaan paflang hanya ini si iji ayo memusumala adam dong martini ais kako mana to hawi masamaan ama pakfang ini si iji kami niolio mahal to ala nira ini pacak ini pakafit ini pisai itu ada ni kecukan sarikaka mara tu mahal tu pangah dia ini kafuti anira yumang lebih tu di pia malau tu pilih payah hai insyaallah kiri pagi wali cakap sengal acuan nabi mati itu kawan cium isya nabi melintai kawan cium isya你的呢还没在你先cium再说了Allah satang nikutai Allah satang situ dah gila tu kia futui masalah sifat tu dia kusta dan hanya ya syas nira 1500块是在啥里个我大啥个过很嫩mami apa patenak tu sauda pang ni nusa sahabina sa ayan sa kapahan ku kafutaan miso ya bintang kami mana tu misalkan dengan susu sama pernah ni ini kafutaan yang lalu wah ya lah ngau mula ngau tu mejun saya ka masa mana tanda Quran sao ay sa kako nga ayah malawisan sira maraka pada dolok sa kako ami
mitsukeng hami namaan pagka-araw sila tako na mamangit itakuan hanu miso isok sa pagkakilim ng tutalo sila mako saan ayak sa kami sa pulong yo makapah mga ay ukang kin nda adu kawas utapan dahay nanay mahaan kita atu tamdaw sa liga atu otaryo lumita utsay watsay Quran sa liga ka sakit sir ayam tapang sakit sir ayam sa liga hanan ng tama na makurad ko ulit nanay lipaha manay umasafa mo hay to atamdaw sa kita hawi pa ini ay kita na hawi nanin hado ko ulit ni hawi masa madyaw pimimimhafakulan masamanay ko na pa ini as hakya ito ni ko pa itsari polo kita sa likaka ano sa ay ko patirahay aw ay ka watsay numita saan sa kapulong what tako siya na dapat kita nan ano sa usin dagi sa ay sa ka min sa usian ko sila ay dapat kita na di hatang sa imatili sa away ko sa lumita ami mitsoka panugas sudah pang salikaka dengan atsut say imaan kita milahcay kita ami payh tutapang salikaka iman kita nana mafara kita mi kafir mitsamol tuyatara manaya bisa halakaan na pang tini oriet minta sarigaka mitsamol kita to na falsoan na pang bisa halakaan nira itini iparot lumak lumita bisa iser kita mitsamol to na falsoan na pang bisa halakaan nira oriet lumita katayalan lumita sarigaka ano sa ay kapatirahaw mapulong maalam dia panukas tuaman mo hakya awa ko itsalum ta sargaka sa pag-itsa si pulo kita nanay ang mafamna kita amit sambol na halakaan dapat ini orep isingko lumita saan malahci kutayal malahci kupi pasok ulin lumita sa sargaka. So misalnya lihat seorang apa ini kita nan anu irai hawi mafana kita pa ini masamaan ko son na pang sarikaka masamaan ko misa kurchangai saan 这个是白纸布道法sarikaka 我们都知道事实上我们有几种的传福音的方式嘛对不对有那个是在毛毛虫的一种传福音的方式不是吗好像这个牧师的这个名牌一样有一个毛毛虫的传福音的方式5个颜色，有哪种5种颜色？黑色嘛，是不是？还有什么红色嘛？还有什么白色嘛？还有什么绿色嘛？还有一个什么黄金的颜色嘛？不是吗？毛毛虫的布道法，还有什么？项链不是也有5种颜色吗？5色珠不是吗？一定。Ayo bina kami sana ikini kiukai minta aminanam kita sarga idak pasikan na kita na hanya lafin melahcin minta hal perhatikan kuna idak khusus saya 比较有意思的哈叫做白纸布道法这个我认为比较容易哈也许我们一起尝试看看不是我认为我们一起来尝试看看它一个就是我的布道法，它有这个后面有那个颜色的图，要怎么操作？将来在今年我们有一些的教导可以帮助我们。它后面有文字，好，比那个滴的挨过，能好没大，是吧？好没大，我们就不用。还要写那个见证是吗？Ada marau kita sarika ano irak matinai masungila pa ini suan dapat 特别如果我们
有一张纸，我不知道放什么地方，其实放的是。Ini kawanan minta ilakat kawasan sana kita mahal. Kada tahu mah kawin minta ilakat kawasan sana naik. Tapi那种可能是比较小。那有马哈恩，这个原本就是这个，可是变成这个一定di peluk. Na有阿马拉利亚斯，因为乌拉绕kira，我们原本是这样的萨利卡卡，maka kafir kutamzau atau kawas. Na有malatusa urarau sirarau kutamzau manaai ulah manaai tu dihatai manaai tu sidait manaai tu sidi atak muda bangsa dekat umatu masa tu tak tahu o enter o kaingat o anof atau culik atau masa mana tak ihai sa mana itu ku kangkin melihat kawas ikaw lira macumar to no rara no cumi hawi matu mas ko cumi uraram dahal milias kawas kita nangai pakanian ta fangsai at jaucika ayat jaucika si yes itu ta makakafi kita tutapa ta yu pasok lagi kita si sana hawi ira tu kya rihata ira tu kya lipaha ira tu kya makapahayai apinangan wai no bita ira tu kya tanang no bita bisa mak kita rumah no bita paru rumah no bita sa kain sa kya tu tehir kita dua no bita langyong yo sa itini tu tandang kita menarik dia misalika lalu uri paha zai itini masalah mapasakan dunda ini muis ngapa no bita. Now, maka kafir kita kawat minta sadaka。这是所谓的白纸的布道法sadaka。那还有minta ipangkas ulang lebang kita na. Tak ira kya na ayay awatsay no singko minta sadaka. Uli asa pasikaran ipor kita nan tusha. It is if you saw sa katsay at Japan ay sa katsay tang sa sepat ko sa pau to share. Bimaan sa likaka. Mamilaya kaya ya fang sa atingo sa likaka mapulong. At sir kita sa likaka. Madam mapatupa utapang itinitirang numita. Utak kaya sa palaman utapang kuliah sa likaka mapulong. Yo terus kita ini kal awal kesalaan awal bahkan kita masyarakat ya adingo tiram dasar kata tani kekarayaan umaa sa pitsumod dum dai ini fawahan ya kekarayaan hakya unian ci hao salika patupaan fangza adingo salika ka pahangan fangza adingo kisah tu kamu yo pasolen tu kita dia ho ci yesan yo pak ino misiani kita ho papatupa tu kawas kita sarigaka ira tu kia ci hao lu tapang ini orang tu minta yo ira kita an marawat tu kia orang tu minta mami cuma mata tu biswa pasang mami cuma tadi itakwana insaan hunian sarigaka ya ingci hananai makin kita amami cumut ayang dapang mate uswan ipolo itini tulu kusapau atau si tangsa sekat kusapau atau sir hanza itira halo amo malafinaula no kawas matungir to namot ko sokle nai aswal uya sa paorip tamonan nga yay aratoh saka pasoklin kamo si Kristoan o
matutulong matupaay to no kawas kamo unano niswala no kawas fangzala adimo ko sapi tupa ningra tawanan to malo ningra unini fangzala adimo ko kaci pinangan ita tunika o mamalaya ita ko nano iswala no kawas sa pafli finaulan ningra rumah satu kaci pinangan ita kulini to nika mami sungila ko kawas mitutral to finaulan ningra pakunira urasaka hamakan ita ko nika taramaan no kawas saan ila ma'aram mereka patupa hananay dia inci atau pinci sana sarikaka ikin ma'aram lumita umang kya ya tupa hananay sarikaka yo tanato kita ini lain kami ira sarikaka tanato ni lain hau itiam ira mahau kalian wanita di saya dah ci hani acuru mafana cira, lalu itu untuk saya ulan tahu atau tahu别人他的妻子。Ini lah tahu kami di layu, ya siri nara kami, fuhangan nira tangira saringaka, antara tu kami layu tahu amsalama kami kekaksa. Taklif hadirat kuku syirik ya tusyak utam dau sarikaka taklif ayat zaza ya bibit sakitanan haru hoya ya fafui tu malazato sarikaka fuhak hadirat nang ratu tangira syirik atau fafui sarikaka nang iru fuhangan tusayo no ni panai acolo adu ni kapak acolo kami sai kalatsa kia inci nang ra 有家族的那个记号是你看看，这个阿罗那个修理的好很些kami bafana ke pa修理ai Omna Quran misu Quran saan wah suri hai sekali dia hotel lagi tawam salama bafana singra mipatupa mimi fahangan ni rasa ikaka kun asyiri yaftangira asyiri mafana singra mati umma sakaka Uja ingkang no kyukai kunyan sarigaka unukilang asangaan kunya ingkang sarigaka faktor他们在awai kumi ala ai ni图片呀除非我们知道它的价值在哪里而faktor 他们的 proposal 给 awai kumi ala ai ukilang sila azza sarigaka awai ori punira Nikawira ano yo tara kita daerah tadi macam ayam Filipina hasan Filipina hasan tara kita jadi pintong kami yewa ripai taba-taba kyo kami panaho mana kita anu sai patupa itu dia komon kami fakolah anu kyo kami dia komon serigaka awai ke tupa没有那个印章印记盖上去，人家不用理会我们是那个干，因为那不是正式的功能，很不容。那给我们是那个不容。Bahagian tu是那个干，我们很好有，把弗里安的帮放下阿丁我一kita na，mapatupa tu ini orang namita。Mesti hati kami anu saya tanda jadi UV na tupa. Termasuk Malaya do cima-cima hau saya saling agak. Mesti orang saling mampulung. Patu pa ala tu kapang ini orang minta tiring minta kami atupa
有放在阿丁我打，嘛放那都我打包我嘛我都阿当到给受saan. Umilaya pa dun mga mituray itakwanan saan utapang kita na. Itini uswali pulo pas pala kita salikak. Uruma tu ya pinju sanana salikak, uruma ya pinju hanana. Mati umangi. 定金有没有？反正给他定金。马来给他的这是台东73K 的什么那个民宿哈，那个是非常在台东非常有名的一个民宿，好，台九线上面，好。马来给他台东，你想嘛？给他米贵呢给他阿来扎。对，在张园附近没错，73K 75K 73K 左右地方。Taluma sakita, ila patirim ina ni apa tu kamaraan kita halim finai dari cinta hukum awai wipai tok kau ci usangan wipai tok kau ci fayan zai ada saya ambil lagi kami zaman minta kami Thai tong kami mencari untuk saya kamu ku asa kita mereka saling kakak ayah kita apa tinggi ni hapo ini kami, amahar tu ni hapo kita hawi, ulumita tu Quran, kamu kuan ulumita tu sarumia, berarti uman, mereka kami sakai kita tolong mak kami, ini kita tahu cikuan kami, zai, ini apa kita tahu cikuan kami, anu ipai uang punya anu mak hawi, tahu cikuan dalam 1010万块sahaja kakak. 我福音在呀建设公司喊了来到给的好，你证明因的，所以还没让报废还没在单据的收，在法律上我们不知道多少路嘛，已经付了头期款定金上了干。为了那家偏去还能来上个嘛不喽？Batu bang anu tapang kita kani faza ademo pafle anu tapang ke thosi kwa kita na unu tapang kita sarigaka swani polo paspara kita gini ansa ai ka pana kita ke musipun kita abi asip tu fangsa atso matia mi midarigo ai sasal insan tiyato kame tani ayat dari midarigo ayat midarigo ai nila kita tangso amapawan sa ama ira ko tunga haw ira ke bangito awat sahab mapawan kita saligaka namay tahanan sa Chipolota pasok rin kamo sa yung pasok rin kamo chiyesan hawi mapatupak tulungan sa ating mabahang tungkol sa adigo malaya tunumako ita kamu tamonan unumako to atam tao kamu saan sa kapulong yo pasok ay kita siyesa yo milaya kita tunya asingko haudi sa ini haratong kita sarigaka na ay kako pati dahil sa tata chinaan sisan ayuan Amerihan. Itu ni college 能不上报，说在这是大飞地，诗篇16篇是大卫的金诗，不是吗？他说，我们的好处就不在上帝以外，不是吗？他不说你大飞地给你，当你愿意投靠我，因为好像对我们说，当我们愿意投靠他，我们的好处。不在他以外，这个你考虑了啥？你莫不弄，一定要哈等不能的阿自在，有么阿信的放在出的，阿得在给他把手练。我们相信耶稣基督不是理论上得到许多益处。而是我们真的是得到那个圣灵的印记。把
hangan patupaan ng tabang kita sa mga pagkaling ipang sa aking o. Sa 50 so rito sa likaka yung halapin kita pasok ito oras siya sa nahawin sa ay hari sakit hamaan hamahaan kasi kung sa mga ay magkapah na naman yung minanam yung asip kita diniro ka hawin sa pasipanan yes pitiloan Kerana ni Yes betul situ mitura ciranan cipitilo ci Yohanes ci Yakob sarengaka talutok saan maka arau ci Simon pitilo ilo ci Mosi ilo ci Elia na iro ama sika cekala sa puni asin mako ci ye sa cipitilo fakka ke falutok sarengaka yung maka arau singra man saan kasual di pulau Cik Yesan. Isau, wah, tak nga ay itini. Anong mga ay hawi magzengka ko patirang tutulo atau artine satu kita sa kiame. Cipitiro Cik Yesan. Man sa putaof ni Yes. So, malikulong kita dalam ni shitsu sa kiame. Malikilong kita dalam era itu ni huatong sekiame. Ati hal hoax bis ayam sa syawal bis usari fatah na salikaka. Mi syawal kita tu nu pinangan wai haya pinangan wai lumita. Iraho kya printer, iraho kya ringes, iraho kya poyak lumita salikaka. Azazara ho kita, cikian ho kita, citazara ho kita. Cipitengeo ho minta salikaka. Arata hadir rafin itu kita ciesan. Itu kena ia mengapa ia ini seasa pada begitu kan. Arata mahangga lagi wing ya suri do falso minta salikaka 50. 我们不觉得上帝很真实，当很枯干的时候。Taklah pengyos minta salikaka. Haru tolong taklah salikaka. Langi dekat tolong lumita. Patsuri dekat tu apa? 我们不觉得神的爱会接触到我们，才跟我们不容。当我们在枯干的时候，当我们受伤害的时候，才能干。我们不觉得这个灵，它离我们很近，甚至内住在我们里面。在 S 那个，我就说你不你罗马这个法罗瓦之邦里面，我们不觉得圣灵会内住在我们里面，甚至用我们所听不出来的叹息向天父上帝祷告。我们觉得他离我们还遥远，才跟我们不漏。Merak air betapa merak air放在阿丁路上kita。我们不觉得我们的生命是荣耀的，才跟我们不漏。Awai kya teramangai amahmakaya orip minta salikaka. Arhatang mahangit, arhatang mahangwa haratang kita. Salipahang sa cingrahan na yun, padala sa kako, isa ang mapalang patutapang itakuanan sa kita salikaka arhatang. 我不觉得我们是蒙福神的干。Bagaimana cara kamu belum? Bapak ini dunia pasti kita di ayat tu pina alat pemihak sama dia. Itu yang harus kamu belum. Itu yang ini bukan dari falas mahal yang kai. Kalau ramai malah aluma tu ertom curus itu kita kemangai hok diritai hawa kita aluma dia hok saja. Mikutong ko siya ko nimita lias satu
古牧师跟我们的era 城市公园前面，那么今天有马拉沃土比利还有牧师，我们就从那边的嘎子案，有时候把它煮饭。各位知道吗？然后dapat makakain kami untuk mararaman tatusan. Maka itu sa kumaan at sa suharan. Maka may so sa mga amahamat. 这是三星的话。马古怎么谈来？马代表让步，不愿让步。Maria sekira sama mana? Bila hal aku ni, bagaimana aku ni, sama sama bising. 我的方法是那个，我就提醒我，如果在家里，其实有些时候，因为一件很小的事情，芝麻绿豆的事情，是那个不漏，那根本跟真理是不能够比的。如果我们生气是因为真理还没有关系，如果我们生气分的是跟我们自己过不去，我们生气分的是跟我们的旁边这个人过不去，真的是损失啊！怎么办呢？常常圣灵提醒我，阿春啊，等一下你会遇到一个人，你看到他，你要先跟他打招呼，马里德吗？Ia banyak hak ko fanza adi wi takona ada honi kami ila busa tamza al marida masuk tawa al misbi al sao hanan maralam to hanan bisa saat al sai hak bisa wo dong so ila itifa hanu ke ni hao ci wisan takona bian Isu kali bahak sarika ka. Mihakalawang kaya pala ucap dumita kaya pisik dumita. Yes, inan sa hawi sa usama sa kaya pisik. Nagawin siya usam saan. Usangan saan. Saan? Sama pulong. Ira tukufang sa ating ikitanan, patupa kita sa yakap. Nana ira, nana mahaan kaya pinangan ya fatso tapang ini kita nan sarikaka gerenge kita siyangana. Adi hatu pafrian tapang ano ading waan sa palumat kita nan sarikaka. Ano sa kosyen sa men. Ano sa kosyen. Nana mafraga ang kay sa siranan. Tidak ko masama naman masakay sa sarigaka. Papay tanang itanan. Papay to kohan soming itanan. Papay to ngaya atiring itanan. Papay to di paha kita nan sarigaka. Papay to rihaday. Papay to ngaya kamaruan. Papay to nafarsuan nila to halakay kita nan sarigaka pulo. 其实就所有的凭据，神的凭据跟应许，他都愿意给每个基督徒在灵马不漏。这是保罗在以弗所书第1章所提醒我们。看，对，很多时候我其实还没有发现到。 甚至我觉得我们还不够好。我们姑娘，后面还脱离哈那个咩，sasak no fa ha no ka kami, nan kan era ka weli ira kunia an. Bisa singan ko sa na chela era. 请大安请嘛进入工地里面，那有很危险，打了万一让，对吗？ Ira masalah kita ahon kami jiwa saat ini pekawalan baru misalnya ini kami saya era 工程车辆转弯空间造成不便，敬请见谅。前面
那有mahal sa kami. 我要在，不需要再次回到三个主的主，我们都是上帝的产业，怎么讲？Ucaisan ucapan kita sarikaka, lalu sisan ucapan kita， 我们是上帝的产业，我们上帝的那个另外一个阿美语翻译成是神拣选的，对不对？用别的阿鲁ucapan kita。换句话说，我们每个人都还在施工的状态当中啊。你跟我，kita mapulong. Atiha ho sa sanga ano tapang ini orang kita salingaka. Atiha kung masami si ay kita. Atiha. Saya masungida ay to sa ay ho. Atiha tatutuan sa sasawan sa fahkulan. Kita mapulong. 多少会造成，因为我们还都在施工，多少会造成很多的不方便，怎么干？对的，你看多少人干？你看会让，taklim tu selesai lipai, selesai afolat, selesai pemeriksaan, muktab pemeriksaan, 20 pemeriksaan hauli, maaf, masau selalu dapat ya pinangan. Kira meminta atau harapan meminta kurat ungkapan kita mereka kan. Atau mahrab tu masanga kunia 10层楼爱kamaruan kunia 建设公司好的membahas wata ya lupa kapah satu kita. Masa bahaya kata kita ni ya, yang siapa? Sangat tak anjing raya, yang si Hani. Safan sasa menenengan, ya safan sisaan sanakan. Masalah pada ini itirang nirakyat, mafang sisay pinangan yes kito sakita. Anu masanga tu tapang kita salikaka. Bahang mo solo tamta. Yay, nufataan sa niyan. Sa tu kira kayan. Saan kuno butayan. Saan. Yay, sa kita. Nana halan kita salika mapulong. Wala ko siya tapang kita salikaka. Ini itiran lumita, mapakaaraw ko tamdaw to, talamana, tiyo tapang sa likamasa, mipahama ko tamdaw to, kawa sa likaka, pakali kita na. Bahang pa si parang ipulo sa likaka, bahang pilaya ko ng usap. Nana ito to, lumita, tumakan lumita. 我们来唱这首诗歌，怎么不用？
Masamaat wilayah malayapan yung dahawi. Tandaan saya kalahsin na mapulog malayapan yung dasali kang kalira. Ano lali limak malayapan yung ita, yo tusak malahsan dahawi. Pasukling siya, siyawasan sa likang anggapan, maulah ko tapang kita na. Nang makulah, manakayo tapang malayat minta dugo sa kita, hal sa kaorog sa likag ka, manakayo tapang. Kaulahan tapang kami nangay, long kita malayat nira, tusay to, tusak to, turut to. Palamun tapang kita sa likag ka, malahsi ko tayo minta, paktil, bahmat, mga tapang sa likag ka. Mahal kita hap, saan maharatan kita, nanay sa jalan kita sa ngalaman ng kita punya sa kita tu pilih upaya bila kosong tapang. Sa kalimat ini, beliau sa ketemu yang ayam tapang kita ambil tulun. Sangah ia ini yang sapi palan di pulau kita sa kita. Sa beliau sa ketemu yang ayam tapang ngau. Diyos, mahal ko sa miso hawi. Nanay, pakisar miso kako, irako patuskan, mako irako pariayang miso kita ko na, palalan miso kita ko na handa amikay siya, ang pa ini tutulong kita handa pag sa matimapur, yung panihap itulong kita. Siya naging masyawdi.
pagmiran. Ako hamiso sa一样是那样起立祷告，我们在天上的父神，我们内心的感受在你里。主要我们相信，让还在母亲的肚子里，主已经救全我们，成为主的子民。主要求主你帮助我们，时时刻刻能够查验自己，我们如何去成为主你所喜爱的，如何来做到称颂主你，来荣耀你。主啊，哈利路亚！求主你帮助我们都能够时时刻刻有这样的心思意念，主啊，并且能够照着你所教导的，我们每日每月都能够献上我们自己，不管是金钱上的或者是能力上的一切。主啊，求主你继续的保守看顾着我们，让我们弟兄姐妹有这样的心思意念。求主你能够帮助这些献上金钱的献上，能够帮助我们在教会上的任何一切的事工都能够得以完全。求主你帮助，让祷告们是奉靠主耶稣基督圣名，阿门。Hai itu hai wajah sepaham bahatiu, wajah tentang Tuhan kita bahkan apapun. Nanay marari tairay tamonan ko sa palamat dapan mitan Yesus Kristo. At tumatumasan ulah magkawas dengan kekarayan. Demi kaput patihi aisan dufang sa atingo. Ibatin sa pilihan sa Yesus away ketulas. Amen.
开刀，也是我们的最好的汪哥，也汪金代、金代，这个人也好，汪金代一样。这个你开刀kerja san这个ya iya di Madinah. Kalau kita ada daya suenai, sama-sama rai dari kota iya. Asal kemana kita ada dan untuk tahu dengan amanah. Kata masalah bolso iya tahu. Tadi aku cerita lagi dan suen mana sahaja. Kami kuasi isyong tarik tanah ini. Woi kuan itu. Han kira-kira mereka soal motor jiwa kita kata tutur ko kira ko atau awas ko rara kata nasa cukup mencang atau soal mereka jika susin ane tapi udah sih narah atau bisnya memperbaiki tanah ane si anak suatu dan lain irak pokok minta yang harap terus ini ada anu tahu so tengah terus kita minta mahal toh masuk rokok minta kuising teka pokok kita tuh ada yang minta anak baik ini masa tuh kuisah nah ini kan dia kuisah negosiasi wajib wajib untuk kamar alza Nubut senes cukup dengan lain, anak suara kata, beliau bincang saya kapan saya kira-kira Yusufian, rumah satu kami anak suara, bisa. Silakan. Soalnya ada ni dah kota di sana apa, kita seperti kata di pasar kemudian anu mak ni hai ni bukan-bukan kaliko sekarang oh hai sebenarnya kita yang boleh hai yang tu